Hakitara TV amabura Julius Shomeno musajja muri somu hawa mwoli rwa Nkumire rwa Domazo rwa Birungi Jennifer rwa Dereda rwa Bigogo rwa Maneno rwa iwe inabachekuru bayaga kutakubaza mbaine webale kuba muroho nyina Dani Semboze danonu abaire musajja muhagizi wa Nupuru nkunku oli wenyini okawesimbiro nabuli meya Hoima West ha ticket ya Nupu era kandi ngatandikira ekiali municipality aho ekabitali Nupu etakaizire nanka nekiali people power nebona garuka meya Hoima West twasimbura hati Dani Joera karangirira yagamba Nupu agirugiremu yagambe kitebe kyanyu kirekire hawo nkinagireho yagamba Dani kamutozeho tubazabazemu yarahira yagamba kugaruka iberera nyina nyoti nsagaruka mu Nupu tisagaruka nsoga kiya ukikya kuri mu Nupu we bali muno Mr Julius na program zao zona so kolera abantu na Uganda na abantu ba Hoima City Alsats actually ngere baba soboroire amabara gange banyita Daniel Semboze akiki omwana wa Mr Desteo Kauma narwe yaba kumanya narwe yaba isubi musajja bayina aleta kaviyo munoka kumiraho nabanja bakumanya nge manimba tahirira muno buli nsonda yon so naika ndi mu Nupu naika narura natira muno tochi muno Nupu mazene myaka mukaga so nkugimanya people power takagibalizeho abokyetegereza gigaita ebiri neba nkamunana kandi oli munda ndi munda kurungi muno na document zimunzine kyonka nyarure ebiti bikoraki tibikunyama ngomuntu membership okabogine ngine ekadi yo bwa member gine ngine ne ya flaga ngine ne ya mobilization ngine nkamba ni ntwara the region yona oba amaze kurwa mwaguda bwerugere mwaguda nyatamu Dani Semboze so nkabanyikira standard endi ekolekya ntinka Mr Jonad ina nchibwire buno western yona ati yonka bani ndumba western abukwana ali tumalirize na Mr Kyagulanyi tumaliri ndi Kyegegwa nkabandi na mobilization yona hona nalenga muno kumbreza ngamye district mukaga halaka kusamba ndo chonga nkaiko bwire narora emirundi yona yendu basire nawo mu campaign Mr Kyagulanyi Busamu kiwaru bataga no rat support musajja agine support agine chonga yaine teri tekuzimba Uganda kiri nkyogamba atwikalira hano nk'abantu okujja kusanga noli naija omusajja ogutiba manyire kintu kiyasomere singo kengo omusajja Kyagulanyi kintu kiyasomere Kyagulanyi akasoma music dance and drama webale mono so ate abantu bakuija kwetegereza ntingu niwe Kyagulanyi niwe azine kizina kiri atuvulikiza mpano nyikalira hano Daniel Semboze abantu bakuija bati nkunda kula Dani Semboze abakina terebanaza mono government omusajja atungira obure milioni 3 Dani nkwenda wetegereze kintu kino kurunyi tu standing kurunyi nk'abantu emilioni 3 kayizune fine baitu Museveni yafuna bwenga yatungiye milioni mukaga difference yezinga milioni 3 okima ya milioni 3 bakanda rona hali batabazire wakiso district ezini batamba kandi na Museveni nabwire watasera karo kimanyire nikitwa twatoza karo watatoza hatagina mu field kanko ngambi nkubera wa mazima Museveni twamusanga mu field kyonga yafuna oburu akafuna oburu bwa mazima konga kandi bantu bagamba kandi atayibe karo naka ako mwaka giri 2021 atayibe karo naka dindaho Nupu egamba singa bakaruka akabo mwaka gwe 2022 mukabaire ko bwinganiza Kyaguranya kubaire mu ntebe alira akaruru iwo kabano brazingira Nupu okubaza amazima batayibe karuru abakimu ikaire mu Nupu nimukamba mukakayibe nkubera wa mazima deka nkusoborole kintu kino twine bigambo bya samwa propaganda abantu twina samwa nyingi kandi konyete kama tubini mnohondi twina samwa ebintu bitalina na future yona
kankusobola ekigambo kino nyiziro mwawe bwentayiro mwamu gate wantangirira nakugamba ikara hali bwonyikalire nakuraga ngenzere kyongo kujja kuhura okwo ntingu dani mwa Julius nyowe obwe nkubaza omwa Julius nsangire kina kitakozere kitaliyo niyo propaganda yetugira abantu abo kyetegere kintu nkeke titwina kale ebintu bikusawa ku developing omuntu kubaza ikintu kiri point just kuwasama wa that's no sense. So nupo etasinga karuru mwako 2022 etasinge karuru tube fair etasinge karuru ebintu ebyo omuntu ajja kaguza kuturora obirozire hati yo izire mwenare nkabirora ira nkabaona kyagulanye one time tuli Kampala tukaba mu hotel emu twabazawo straight forward yatusoborwa kurungi ngeri kyalimu akaruru ekizibu hali kyatulemeire which means atakoleki tutasinge karuru nyumba inimbaza kimuli kimukiona na kyagulanye tubaze kintu kimu ATM nandi bansobola dani wabunyoro twina dani sembozi obani bakulemza mu naguda aguda kyonka guda naguda yahundiraga dani tukoleki line kyetu kutema tupangire kino bunyoro tuyimukeki bunyoro nkaiko wile jori kwenda kwesimu ne jora nukenda kwesimu kyonka nyabagamba tinja kwesimu habo waki bakinka guza muno habakotaka kwesimu tukwerize east tukwerize flag ya Hoima East no amaka ngalinka hatao nakyo nakitekaoki question mark abakino nyamu west nongalanka East so niki West bakateka yo aliyo moja aho mukiga tinku mine ibara orundi dani nikyo kyakubihize bakuwa kadi ya West West bakagimpa bamaze kumpa West bakira ngama hadan 20 otwale East niyo ja kutera banka East niyo ja kusobola ba East namugamba lekambe mu West ono mwana jamu ya banka mu East so niko byali biti my thing is buli kimu kyona kikabakire open kurungi byona na flag bamaze gimpereza dandi kuno baza bine bigambo byona nitujya genda mu Uganda MP yake ya nupu otagiri mu Uganda MP yaka oba kambaze nti Uganda MP yaka ajja kuba nerugwe kuletwa meri ya kuletwa ekwiziranga yegenda kuruganka nike ekintu ekisisire muna abantu muno Uganda MP yaka tulinze Uganda MP yaka ekusane kyala meri esakwizira meri baitu tinko kini terivayo kino kankubera umutima gwange abana Uganda bona kamba sobole kintu kino kyagula ntaliba president wa Uganda nyemukizo mukono gwange taliba president wa Uganda habo working kikubera ngamba kino nikyo ngenze kuoleki andu basina kyagulanye ntezo campaign yaye karukaye manifesto omusajja oguno bugamba nkwenda akajjano hoima manifesto kikiwa uliro anti obagamba likatubanze tuyo Museveni mali bya manifesto bijanyu bali kanda ronde bya manifesto yagamba kwenda abasirikale kubaha milioni banzo is that a manifesto ura banzo leke nkusoborole omusajja ajja kurungi oyimere kurungi osoborole nti Uganda ngenda kubakolera kinna kyonka kwijja aina ati yakolesa nagamba ntingu nkagenda hoima city humukanayi consult kizibu kibaini ikambaza abasirikali kambaza mucheri na mafuta kagabaza kambaza amafuta nibye ina kubaza nta mafuta ganyo tibabahereza maya 1% maya bike bintu nibyakubaza then bakorugaho nakyona kugamba ntingu nabanje ampaka negeno mwai mukuhule kintu ekyo isubi angambire kino nanga ni manifesto vimba ebyo vimba nti obongena nka mu State House nti Kyagulanyi nagenda nka Dani Kanyakuraga November na Kyagulanyi nkwenda wetegereze kurungi kali tukaba tuli blind na group yanga tukaba tuli blind nyina group yanga abana kiyenda nkuba odda mbayinimba dumira mu Kisagati tukoze line up yetu nge tujja kutoza karuko ka Kyagulanyi kyonka tukayiko bwire twayetera mbuongo twakaba tikintu kitukora tikikozereki oli suppose kuwata sente zawe ekyo bata kudupa anti ekitebe tikibaha sente nenu susiringi 10 era nkwena rugo yo muntu omagambe nti nupereza aba candidate sente tiziriyo oboke yetegereza
inyo mwina kwerwana ebintu byona tulina bitunda tukoleki twesimbireho hati nupo mwagire kirabo habo ko norano bunyoro ninye bisajja basajja bere bikonge muno hano mobilizingira nupo ngenda gimaraho ekyo period ekyo ndidonda okwera kumaraho nupo bunyoro kale ngambeho ireho katugambeho ireho habo wawe kurugaye nkwenda ondisingire yondo amanyire nupo ara baita anti nkwenda ondisingire ongambe nyina ibantu babiri abamanyire nupo twina abacandidates abarohana bisimbiro nupo nkwenda amanyire nupo kiki ngambire badandu wa Ronald Rwahwire candidate muramba wa Hoima West nyina no mutabani wanga kusaka kuba namukira no bwongo bwake obwe kitebekyo ayeje John twina ba Bridget Kugonza tali yo muntu wena kugambire nkuba maraho kinu kukituwara anti kukituwara kankiteke amani bosa muntu anaye kontiniza nkugimaraho ngenda gimara period ego mulimo ngutuwaire ngenda gimaraho nupo ngenda kuwao kale ngambe omusajja nikiyabaliza ningenda kuba maraho maina nyobiro bino kuwaza ko olunyakole fulo jya kuba maraho nimba maraho niza kuba maraho nimugambira mazi kano isana oizire nka project bakutere makasente kaingi ati kankoleke nti tinyina na siringi 10 kye bampere izi nikyo kula abantu bakotere banizibwa muno dani bamwaire sente dani bamwaire sente ekyo nkwenda kugaruka mutima gwange kikarugo mutima gwange na group yange twaikara kana group yange bwire bono ngugitera byona bona nakora ne bajyanana no ga group eyo bona bara muto gwange nenyowe tukurubata kintu kimwe inyante abakurubaga munupu abantu abakugaga munupu nimujya NRM bantu bagamba gaba kubaguraga basayike bagura niba bahaka sente nkumusajja yiwe reka nkusobora amazima no mutima bagugura tubaza amazima ari kintu mutu aganaga aromo innocence yabantu yebayini ntinanga bamuguzira tibagura muntu muntu okwechwera mwanka mutima gwawe for example nyeta Julius nyine kizibu for example Julius oyine kizibu kya maka oyine wiro gaba kantene dani semboze musobole kizibu kino akimalire kimaze tutana nyonka bana life ki enungyo makaganga kirinkaitwa abana banupo abamba biri mwanupo ukwika no gama maliki wakini nyikara kuno nindiru we NRM nimuganyine kizibu kitina kiti ngolenda ngonda keham uri na kutebeza kurungi department kurungi ni musomera kurungi no ngulize kintu kyakozere kyakusoboka kipingene ne ochokoza nyo batangule kintu neki kana timu yange batajigule iyo na nyairi nkemera na president kurungi busa timu yange ibaguzi twachwa mwitu nka abantu igende koleki kandi nabwire bunu ntaraki nkutaraka nkutoza akaruko kam 7 nkurura bakohire ne bikwato byo namba inindwa motuke bikwato byo no busaki entaine motoka busaki entaine aganda no joire muzeyi no mutabani okumanyisa kana atiano government obo abagamba government ekozereki yashtama nupo kwenda gimara obunyoro finished ekiba kitwali tsirimu bine binyabaro gani mwekarakasi ho yabateka muga kasente nenyonyenka yali project yange ekyo yali project yange yokwekarakasi ni nkwata sente zange ni ngule bipira nabantu bana bakunjulira abantu nikyo ngamenga na gimaraho nyine sente obukeng munupu nga nyine sente ni nkwata sente zange ni ngule bipira nyina kuokie town obokietegereza nyina kuchankaraniza buli kimu kiona machankarani kola mahule which is nonsense ogenda bakukwata bakuteke mu nkomo obonabonereyo check my guys abuju banga bayingi bali mu nkomo obokietegereza nicho kurankurwana muno kasese bakakukwata kasese bankwatira kabali nyoba tangwate kuno mubije munyoro bono akwajuka bunyoro nyajaga nyina amagezi ganye mayembe nyoro njaba kuwatanti nimba pangandi ninkora nimpiye kinonte abokietegereza kyonka byono kutwara rongo process obwire bwango bwingi obukuteka bintu nkebyo instead ogambire kangene nkole kintu kyange kyokora abokietegereza kangene ndolinga abantu bange aza districts tubaze bintu kole byenkorankora so twaraga bintu bitainaki nkora nindura bintu bitaina future ngama kambita isuri president wawe kitebe kyanu kozo rugireyo abaire president wa kitebe kyawo kyanu tinkinira sentam kyaguranyi akuruba sekyo gama anti protest vote akaruba ina kalinda baina katoza bakakomewe bakalinde kintu ekyo kirakora kita hati ekintu ekyo
omusajja ogwo akuhabya abantu linda akaro lukomo linde nkuterera muna Uganda wena mutageza kukola ekintu ekyobusiru kale bola kaline niyo genda kasomo niyo genda karanga nkuterera muna Uganda wena abantu bagamba kaba baraba batarangirire bakwenda bajja kabanja barakabanja nka bajja kabanja mulingo gwabo mulingo ki oba street obanka bakabanje tibaina hona bakanga bukanga tibena wajja kubanjira karuru ninyaka banijja kubanja karuru wako kyonka magezi gani kyonka byona bifu byona kweteka weteka kufuera busa busa yiki okubanja guno mwezi gwenyini guturumu ebiro kwezi 15 January netaka wale tujja kuba tukengere president bakomera bikwirege kyaguranya ali president okwesere kanka bojo tinkinira na dano okwesere kanka kale eke kintu kusano kugamba okusano kugamba teri question teri answer kale tikiriyo kale ekyo bukuru kitwale byo kubaza bukairege kyaguranya ali president okwesere kanka ekigambo tinkina na ansa kale nikyo ngambe ntaba okuba kusana ke kiroto ndindo serengezi na America oli mu kiroto kiroto ata abasigazi zibolekere munopo kubagamba ki oba mazire mu amani abana bate obali bagamba obalire mu orukwe abana bayikalire mu kurungi obalire mu dani ngorukwe timbalire mu rukwe busaya mpandikire kugenda mu kintu eki busaya ndi yangambire nti galanti ujja kukara myaka yawe eti obokyetegereza ege kintu kan suppose kimana mu myaka 2 obokyetegereza kyonkati umuntu akungama nti mulire mu rukwe mbaye nisaba yetera mutima already bali yatandiki kanda kakitandika ata ikido kibasuko bagiye bampabuzi ukatandika ota kumanya ukamanyotwa ukakasala mageziki eyo niba sene kunkaguza atali kungama nti mbalire mu busa mwana wendire mu rukwe dani bajja kujuma bajumire kyonkati beterera mutima bagamba tukusaba kubaza nayo atubire muno sometimes atandi bakunyita RDC olinka RDC buli bayindi meya RDC oli side ki oli side mazimu ga kujja no garura bakutera olinka jya tukwatagano malire bigaye bikusemba ebigambe bikusemba idali mbaye ninterera abana abayusi nakyaitu ababoje nakyaitu abakayikuru nakyaitu abamama batata turenga okuterera muna abana balimegenda mbintu ebitaina mu future kandi ebitaina nkurakurana nk'abantu so nikyo okuterera abantu nyuna abayusi nyuna bali mbintu bya nopo byaki ombitebitebe ebyo ekitebe kino kikaletwa ruhanga okiwulira ekitebe kino kya movement kikaletwa ruhanga kandi ruhanga nwakola akihawo ekyo muzeyi akyatufuga kandi muzeyi tulemina kumuteza muntu we buli ko bayita muteza muntu we ko bayita kumwenda ara muzeyi nkanta mwenda kyonga ngalenga okulenga uko muntu kugamba ebintu yona nkoleta nk'ekizambo bokuba ino omukazi okabana abakazi bainga babiri bokuba ino omukazi ondo bogendo muli nakujuma nogendo muli nakujuma oli nakurabya kurungi ona akora ati nkalenga nya kimulika namulika kiri kyogamba mbaire ndi munupu kandi ninka mwena alema kyonka ni ndora tikiri nakutayataya okulenga no olenga no mulika nkabakazi babiri abo inakola kubapima no pima gangwe nkwerekizaampo nola mu kintu ngekyo so nalenga narura ntingu ekitebe kiendimu kintu kya kubuzabuza abantu kuonka Yesu maiba kusoka buseka mais then nkusabira munabana yaba Buganda nkubagambira amazima kinu kyaguranya akubasibira maiso gwa kuonka tali ba president kuruga na kyalero kinu ekyo nkibagambira amazima nya baganda bakora bazambara ine muno bait nabo akakekeyo katandikire kake inkwenda ulirira akaruka agenda kufuna ali runo mbuganda Buganda yona ndibasire na muzeyi mbaze na muzeyi muno ni ndora ngera abantu bakumwenda munko muntu oko musajja talega mantagura senda agura abantu senda tagura abantu senda omusajja okura no gwa mali abo wakini nyikari mu kintu nkakine kikumbonesa de kange na muzeyi tukuwataga na muzeyi tukole kintu ekiri very smart mbaire na Dan Semboze akubaza itaka no musenyi ekitebe kiyanu baita abanyoro bagamba akaroko walireho toketaga itaka Dan uliriza akaro aroko wali agano sanga mu ibale
n'oguma n'omira olaba kula n'akagenda mu irwaro kuli bagamba olirya mabaale so nibye tubaye tuli mwebe batakugamba nti ali kyonka bwenta ayire mu kitebe kino ekya national movement okyetegereza okulira gamba nkujura nyina muna kiro tubwe nkurotaga ngujja kurota kata ngujja kula muzee yarana gamba that's good boja abantu tuketegereze tuketegereza omusajja ono ali Ruhanga mazima omwibara lya mukama kinu kibabera omazima ono omusajja ali Ruhanga ono nyowe ninja meeting omusajja ono Museveni ali Ruhanga bojo mbagambira amazima omusajja ono we wali Ruhanga ninja meeting omusajja ono nkarwa change ero ya mani muno nyoka nikaba ninjura gamba singa akora nedini ni nakaida kukwata tukukiriraho edini yenare chonkiro zereira nakyo nakyo tujja kukatukibaza abazeho akwa kukwata oti nokora no ururesa gama ne kuraba muraba chonka ali abanywani bage baloko wa ninkuba mara walai kino nkitera amani nkuba maraho bakutere makasente ko kuba maraho wa mani gang just masayeze genyine gayi nabo nabakimanya kale bakimanya abanywani banga aliyo ko abanywani bange banywani bange baliyo ko baba aliyo nawo cyali bakuserera eno barugeye ngiye kuranga ngijya kumwandulinga badogo turenge twakwazaga nyo bali muna baikare n'umuturura mwikare kurungi